Uri ukoretwo kinyitwo mbaru ni atiganite Rogers Omunya na uria ni murigitani wa meciria ni atariria ati kuma hindi ria king'uki kia murimu wa COVID-19 kigirire bũrũri-inĩ wa Kenya ni kimwe gia kiundu kiria gia na meciria rĩu gwakĩte kana akĩũria Akenya metĩkĩre gũkorwo makeana riboti hĩndĩ ĩrĩa makorwo marĩ na meciria maingĩ, kuona atĩ ũyũ nĩ ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria ũndũ ũrĩa wĩkaine ta depression, na makĩria hakinya handũ rĩu mũndũ kana mwĩkũĩrwo agacũngĩrĩrio nĩ gũkorwo akĩruta moyo. Ni mwezi wa kuhamasisha watu kuhusu swala la afya ya kiakili. Tunajua kwamba idadi ya watu wanaojinyonga ni kubwa sana, na especially kwa upande wa wanaume. Na nasi kama kanisa tumeamua kujiunga na serikali kuzungumza na watu wetu. Tuwazungumzie wanaume na wanawake kwamba yale masuala yanayosababisha kujinyonga kujitoa uhai sio. Ndio maana tunafanya campaign hii, mmoja ajue kwamba kujiua au kujitoa uhai sio suluhisho. Na kulingana na vile ambavyo takwimu zinasema kwamba wanaume wanaathirika kwa wanawake, na tena pia vijana pia wanaathirika sana kuliko wanawake, kuliko wazee au watoto. Lakini si kwamba hao watu wengine hawaathiriki, lakini wote pia wanaathirika. Na ni muhimu kila mmoja wetu aelewe kwamba katika maisha, katika vile tunaishi kila siku, kuna changamoto za maisha. Suicide imekuwa challenge sana katika nchi yetu. Imeonekana kuwa Kenya tuko namba 4, na tumeona sana vijana wadogo wameanza kuonekana kuwa na depression, na ilikuwa kitambo. Haya, tuthiru na mbere na ciĩko cia aciari gũkorwo magĩteanĩrio na makĩria nĩ ciana ciao hĩndĩ yao ya ũkũrũ nĩ ithiĩte na mbere na kuonekana ta ciongerera